Hey, murega ringi. Mutikigeithie wega biu. Mutikigeithie wega. Ohoro wanyu. Muri sawa? Ndimuraire wega. Ndamuokera wega. Ndangai amwika wega. Ndimwendete mwihiko. Muno. No ndirona. Ndaigua ati andu moke hana kodori. Ndatara ndona tari athuri 10. Athuri ki? Ndanenie ndaugiria atiriri. Ohoro wa muhiko. Ndathire kuu kwa muhiko. Pole ciakwa. Ngwenda kuona nyumba iyo ni arika. Ndeka atia? Ndawe ngi ni kuona mwana ni athoma. Ithe tiguo. Na riu tondu ndiratuikire chairman wa Mount Kenya. Ndiranenehire urimwe. Ithe tiguo. Haya, ateaca. Niguo kuri. Na o mundu ni akoragwo na cieko ciake. Ndakiuga atiriri. Njuke guku kwa muhiko. Muhiko ahana my brother. Ahana mundu uria utangitigo githii handu tondu muhiko. Nginya turekaga nyimbo citu cia kuria Laikipia. Muhiko no uranyinagira. Arauga njikire God papa. Andu ni mabataire muno. Mena maspring wina ku. Rwimbo ni tuinite muno. Na riu tondu maspring toka tuine rwimbo rwa turainaga na muhioka ha. Ndeka nini? To turainagira kuria Lavington tukaiwe na Kereni tukainira ki. Na riu uguo hana tuguthiururuka Mount Kenya yothe. Ndigetha tumenyane. Na niwona ni ndoka ni ngoragwo ndi principal wa Azimio. Tukaga tuigana na iti uguo na baba haha ndi haha. Eugenia haha, Wanjakoe haha. Andike marehe thina ngagucagucia breki. Ithe tiguo. Andu aya mekwenda guikarwo ni mundu bumper to bumper. Matikwenda gukurekererio maikare mareiki andu aitu. Marekererio mareiki no meke maandamano mangĩ na ti wega. Ithe tiguo. Riu tuiguithanie turute hau maspiring tekera kayumba kau. Na ngwenda kumwira ũũ ni kumenya itanamenya turariha cigana thukuru. Nigetha athuri aria maikarete haria ndirona waziri Minister for Defence former na wakiri wakwa hindi ndarogotwo. Na mwire andu acio moka kungira tondu maumaga guku Nyeri andu aitu. Guku Nyeri no mere mahore haurie mwaki. Mahora haurie ki? Riu uragitindania na kamwana kanini karuru. Niki urakoria. Kamwana kanini gatari na undu kahana. We, ithe tiguo. Riu tukwenda tucarie tarora kama kadamia maitu. Mbeca ndi guthii ciore. Maisha me iguru muno. Maisha meki. Ona tukiuga ati maisha batire iguru. Ithui turi akuhuha viringi maisha me iguru. Ti kwega ni kunyitanu. Gwika atia? Na twauga ni kunyitanu ni kunyita. Riu tukwenda mundu agie na mbeca muhuko. Agia na mbeca muhuko ahote guthomithia ciana. Ndenda kuga atiriri. Aeko icio ni ngiri. Ni ngiri ciatuika ngiri magana maigana. Mere maite ngai. Haya, icio ni 9,000. Nyeri yo yothe. Nyeri yo ki? Aini acio othe. Aini matigukite. Matigukite? Moke riu. Nega. Ni marokite. Oh, ni marokite. Ona ni ndui no ndirokite.
Ndoi no ndirokite. Muthika ire wega. Na inye mwaugire tuthie tugizimiaga na kuu. Amoigai. Leo ne mujige atiri ni ndiage ne gukwamba guka na kuu muri. Reke njambe njikare na haha ai. Nigetha riu tondu hau niho nyandikiirwo ri. Maundu magoka ha. Na tondu ni njukire na ma principal me haha 1 2. Njukire na umwe witagwo His Excellency Wajakoya. His Excellency Wajakoya. Wajakoya simama. Wajakoya kimbia hapa. Kimbia hapa tafadhali. Ya haraka. This is a running president. Hallelujah Wajakoya. Wajakoya ndemwajokeria ngatho. Ndemureheire Wajakoya. Wajakoya. Ni ona ndikwaria. Nie ciakwa nĩ ndĩkĩtie. Nĩ ndĩkĩ? Niĩ ndĩrenda andũ aya marute mbeca. Eugene Wamalwa, pigia kina baba simu watume pesa hapo tafadhali. Tafadhali usiamuke na hakuna tagari itaamuka hapa. Hiyo 200 utawekelea hapa. Walai hautatoka hapa. Hadi? Wewe wacha ku. Mimi nimesema awekelee 200. Huyu ni former minister. Si ndio? Utaweka? Utawezana? Haya. Nigetha witikie ndĩcie amani wa mauti Kenya ri. Icio ngari ona ko twi ndugu na ndoya itikuma kundu kuriku. Ciekero rodi broko haria mundu etagie mutumia ndumira ne hingiririo guku iki nake uciesi wa guku ndakagerie gukureke ku interview na maundu macio tondu ni internal affairs cia azimi ni bara cia azimio cia internal ndirathikiriria. His Excellency Wajakoya, salimia watu ili tukuje tutoe pesa baadaye. Asante sana Bwana Chairman.